Баарыбыз футболго кеттик. 5 ай тыныгуудан кийин биздин күйөрмандар биздин стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча курама командасын кайрадан колдой алышат. Билеттерди даярдап, өзгөрүп кетелекте Кыргызстандын желегин да даярдап алгыла. Эң башкысы жакшы маанай менен келиңиз. Биз футболчуларыбызды колдоп гана тим болбостон, желегибиздин кооздугун жана эң башкысы биримдикти көрсөтөбүз. Dear fans, I would like to invite you to the match against Oman here in Bishkek, in our stadium. Please come and support us because we need you. We need you like a 12th player on the field. And I believe that the connection between the players and the audience among us and our fantastic fans will be on the top level. So I invite you, please come, support us. БИРГЕ. It's your guy, Coach Joel. I would like to invite the Kyrgyzstan country, the football fan, everyone who is into sports to support the team of the Kyrgyzstan national team. We have a game versus Oman on 21st of November, which I would like to invite everyone into our stadium to support us to play. 21 ноябрь Бишкек шаары, Кыргызстан менен Оман биздин талаада дүйнө чемпионатына бирге даярданалы.